Timu ejini yosinjire oma Albert Region bwanyuma yo kwebembera Kitara Regional League oberukusinga St Mary's na goli biraharyemwe Arihima Stadium muri Kasese etyo ekarabaho okwegeita omuzabakyara eza Uganda Women's League ya Rurengo Rwihanga. Amukoro gwo kwayo ekikopo Oriyo mutendeki wa timu eji Ayebare Beatrice ayorekirengu obusinguzo obu burugirire omukorera hamwe. Nashobora ngu banyangarazibwe season 3 konka timu yasigara einomwete ogwo kusinga ebikopo byona season eji kandi yasima obwebembezi bwa timu eji abwo kubahagira okwetorora season yona. Omnyishenjero w'abantu bishaza eryabuhaguzi East Steven Asera Itaza akurukizeyo timu ya Buhimba United Red Saints abusinguzo obo arikugirangu hati amani akitinisa ky'obukama obwabunyoro okurabira ombyemizano. Baitu munyikirize banze manyire president wa Kirambo na waitu omukuru Suta hamuna honorable engineer Ahura kwenda kuwasima muno akukwatiraho kilabu yaite ya Buhimba Saints kurora kutwatumbura ebitone byaitu kandi bateka amapu baitu munyikiriza akaire kano twarakaire kuyozayoza Ladies FC abo musimbuzi mumuyikire kiro kya kiro kino kandi mutekera amapu yaitu eibara lyaitu mulitekera mutini kwenda kubasima mwebale muno ebitone kubikoza bulungi kandi byatulisa mutindo gono nabo ekyo nanyowe ndinga area MP kwenda kubasima muno na muno Saints mwebale Gasha kwa Gad Asaba habwa Tayari West.